Database Management System or Unit 1 or আজি আমি lecture 2 চাম lecture 2 আমি file organization আৰু data dictionary storage ৰ বিষয়ে চাম A file organization is a way of arranging the records in a file when the file is stored on disk আমি এতিয়ালৈকে চাই আছিলো কেনেকে আমাৰ ডেটাবেস তো আমি হার্ড ডিস্কত ৰাখিব পাৰো কেনেকে ৰেকৰ্ডছ বিলা ৰাখা হয় এতিয়া আমি হেতক অৰ্গানাইজ কৰাৰ কাৰণে চাই আছো হাউ ক্যান উই কিপ them organized okay so how to arrange the records in a file ঠিক আছে so there are three common file organization techniques one is heap file organization another is sequential file organization another is hashing file organization heap file organization কি হয় any record can be placed anywhere in the file ঠিক আছে তোমার যিকোনো রেকর্ড যত বিচাৰা ফাইল তাতে ৰাখি দিব পাৰা there is no ordering in the records okay so যত space available আছে তাতে তুমি ৰাখি দিলে typically there is a single file for each relation এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমাৰ এটা ৰিলেচনৰ কাৰণে এটা single file থাকে next আহিলো আমি sequential file organization records are stored in sequential order according to the value of a search key of each record pardon so কি হয় আমাৰ এটা সার্চ কি এটা আমি ধৰিলা তোমালোকৰ যটো প্ৰাইমাৰী কি টকে ধৰিলা প্ৰাইমাৰী কি টক ধৰি প্লাই যদি আমি গুটেইখিনি ৰেকৰ্ডক আমি সিকোয়েন্সিয়েল অৰ্ডাৰত ৰাখো তেতিয়া হলে এটো এটা সিকোয়েন্সিয়েল ফাইল অৰ্গানাইজেচন হ'ব তাৰপিছত আমি আহিলো হ্যাশিং ফাইল অৰ্গানাইজেচন a hash function is computed on some attribute of each record so hash function তোমালোকে চাই লবা কি হয় so hash function এটা দিপলে আমি কি কৰো আমি এটা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰো যোনটো একচুয়ালি ডিসাইড কৰে যে আমাৰ ৰেকৰ্ডটো কোনটো ব্লকত ষ্টৰ হ'ব so the result of the hash function specifies in which block of the file the record should be placed ঠিক আছে Generally, a separate file is used to store the record of each relation. In general, however, in a multi-table clustered file organization, a record of several different relations are stored in the same file. So, multi-table clustered file organization কি হ'ব পাৰে তোমাৰ different মানে relation কি হ'ব হেতৰ records বিলাক এটা ফাইলতে ৰাখিব পৰা যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি data dictionary storage চাও So far, we have considered only the representation of the relations themselves. A relational database system needs to maintain data about the relations such as the schema of the relation. অকল records খিনি ৰাখিলে নহব আমি এটা ৰিলেচনৰ যোনখিনি আমাৰ schema information আছে হেকিনিও আমি actually আমি hard diskত ৰাখিব লাগিব হয় নাই In general, such data about data is referred to as metadata. Okay? Relational schemas and other metadata about relations are stored in a structure called the data dictionary or system catalog. ঠিক আছে মনত থাকিব ন so relational schema and any other metadata about relation are stored in a structure called data dictionary আমাৰ কি হয় এই যোনবিলাক schema বিলাক store হৈ থাকে or system catalog বুলি কয় among the type of information that a system must store are as follows Name of the relation rakhibo laibo name of the attributes of its relation rakhibo laibo domains and length of attribute name of views defined on the database and definitions of those views tapos integrity constraints janake tomar key constraints thake ei gutei constraints khini rakha hobo dama data dictionary storage thik ase so ami lecture 2 yate hek korim ami freshly ami next amar physical design issues jonto ami some indexing eto ami next lecture sam